Dobrodošli u SM kuhinju i u moj novi video. Danas pripremamo jednostavnu salatu sa mozzarellom, tako da ostanite sa nama i pogledajte ceo video do kraja. Ono što nam je potrebno, to je mladi crni luk, paradajz, krastavac, masline, mozzarella i nekoliko ljute papričice. Prvo ćemo fino nackati paradajz, krastavac, masline, mozzarellu, mladi crni luk i naseckat ću ljute papričice. Ja ih obožavam, zaista su tako slatke, tako ljute. Dodajemo sol, maslinovog ulja i sada ćemo lepo promešati. Naša jednostavna i preukusna salata sa mozzarellom je spremna. Tako da napravite i probajte. Ako vam se sviđa, lajkujte, pišite mi u komentarima kako vam se sviđa, subscribeujte se na mom kanalu i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!